Bena mfano wanapekaya mkabangu kutingoha silapa sileta baholi ongabaholi IPP yameti abazo mitulele tutugo nasebenzeleyona emva wenyanga ane libengenile neyabona kuyasebenzela okunyekeza nakujahe kwesikela ngona nezo awuthi ngibona bangasebenzi ngemphambi izandla ngibona nje bangasebenzi angisebenzi nonke nawufuna umsebenzi ngaphela nawufuna kumeya ngithi nawufuna kusekela meya ngithi ake ngiphakamisa ngiphinde ngibone lalelame ngikutshela yazi umsebenzi ngizowuthola nini ngizowuthola emva kwe-29 angithi umsebenzi athi-2014 nafaka umuntu omsebenzelayo onaphelihono noma izindlu zodaka awusekhaya la usapho kwabiyele bemoto kwayamoya futhi ngifezukwana ngamaneni ngibonga nje ithuba lokuthi ngibingelele naze navuma kamnandi lezo futhi inzuba yiseko nomhlanje umhlabani futhi ngoba kumhlaka 20 namhlanje salele zinsuku eziwu-8 kuphela okuthi siphume ngomnengi bethu sahambe siyolela ini iy'vuno zethu ungahlali ekhaya ungajabule kube kuphethe umuntu ongamthandi ukuze ukhululeke wonke umuntu onebhasi unelungelo lokuphuma ngomhlaka 29